saying Maame, and I draw those, I'm go through and draw, Masha de Bamsono. Any abre papa, Intiano pay, Diana donum. Maame Pacho, and I pay dear Boko. Medin the Beatrice, Bafua. My father, Ewo, France, Paris. Na, Otu Quina more 6 years. But Yenya and Honk, me Pacho you. But yenya ehon kitem die fiti me nkra bremi na okoe be 2 years time na me maame nso di free enti no dane de nyina na ni kome ho ayidi ye ho nkomo na okoe nso on ba Ghana da because of akwantu mu nsensem oko Germany o free Germany no me maame free mu but oko no na me oni me maame bi oni matri ba maame ewo ho na okọ Germany no na ono no maame ono mi bechiba no na wo France ofre ne say ombra France na Germany ne say nioma entuto ya ombra eti ma ne call France honum na mimi so ne nti minim ho nsem bebre but me say problem kakra ba ho ma ne free na asene nchen eti no osakohia maame foforo ono no ewo eba iti omo ba fie so be ye amamre eno so be 4 years time omo ntem titi nti odi fio ene fiti ono na aware kra de enya de edo ne continue ono mi di nkutan die bia na ofiri maame ne nchen ne say France omo ba bia efre social ho na okodae odae ye na juma kakakakra 2 weeks ne 1 month bia esia na apefoforo till say osanya ejuma pa nkasa omo man be 2 years contract and omo man studio no say o menye studio bi studio no so ho no omo ka studio chese single room self contained nti anumu no tia eja yede ekasa ho an nti echi no sase wenye ejuma foforo na ejuma na man 2 bedrooms ene self contained bibia wo nti na say nyoma improve ti me di nkomanti Easter me ni di nkomo ye video call any kasayon kaka he was healthy ne ho onche obi a oyare enti no emu ho na ekodu Easter ni mu ho na afi maintain kan koto no de regularly ye kasa de bia almost all the time enti me sorry one day me send any message na ateke ba akope say asem we de nya regular na me ko Facebook ho so me kasa ne ho a maintain kan enti ma ye worry enti maame na oni ni share na oni no wo ba no akwa no 16 years na say our mun to kwani nti no masem wo police station nti no akra no wo time a okosra papa no ebia say bosomi na 2 weeks that's what I know nti papa no akra no kosra papa na papa no ye video call me achia me have brother no any other true video call yetimi conference na ene na kasa na ade eti ye hona me dinim akra nti da me father nso ede ne number mine cause one maame na separate nti no no pese ene akra nya nkutanwudie eti no de but akra no French no kan nti no me kra no me kasa ne ho age so papa but me nti me papa nkan nti no me kon Snapchat na mbusan say Ivan me nti dan kan no wahu na no so no nso hu no enti na say minimo bia say me twen say me papa na be de ebe hinti me apo iti da kwan mrebi me o na me papa nua panyi ba ko frɛ me say Beatrice won to say me yednya enti no ye no say o maame adwoa afrɛ me say o papa ewu o papa ewu di ani say because me ni di nkomo no me ho prema mentin Kenya na te say keka ko 3 weeks eti 3 weeks na cause they we are kasa ye ho ne de na 3 weeks na say saa time nya na papa we would dem ti na mentin nkana na eti maame ne so oni access to papa because omo ni sa connection but akra no what time okotcha papa nti no say na dwumam sa na omo ka asem che say na dwumam bra ba ko frɛ na onya no say enye regular it will be free police abo change to the enko obi dem to for report ma police omo ko boop na say papa ewu da ho na abo change no more system a ye bo bi ye bo din sha ohu bibia ba nti omo ye omo akra ne number omo fra akra ne ba apartment won omo bie emu ni so no say me papa na say body no kra ya say sana enchirimu no free akra no ba nti na say me papa ewu all this time enti me maami me papa na no na oba Ghana maame ne de ota aba Ghana nti no saa time as at SS time
na me ni wonkutan no ba me kosom no me ni ne have brother ne ba panyin so no Ghana ntino me ni omo nsa ntino ye no bi o papa me ne na anko ma pam na nsi abonti o sei ni am so enye hware mu nsem de mitimi emba ho bebre me ma me no ntimi ne no ne kasa but afechi na ne kasa esesanti mu esesan ye o se a police force omo ye autopsy eti agisi e twen autopsy nti autopsy ni mu no na papa ba ko raise man say enka onje emu no ho bibi ne ye ntimi mfamra cause oni busuani bia o akra ne susa ne ntimi mmekra ye de hye no eho no maame no one ya hyeda anya adwen ase ne bo anjo so eche no se ne man say ye man autopsy ye man ye nsure letter bi as abusuafo ne mfama ne say obetimi agina ye bibia de bibia de ano eden cause papa ne ni nechi enti ye tro even me grandpa ba ko won kran o tro letter command ye de command o so on pesa letter no power of attorney. The power of attorney they are no ending you. Eti no yenya obi ma ye man chichim kaka na say eho no ye home so ya yenso ye chen say ni onfa emunu ho ne omambra na yenso ntimi fa optosi no because eho ne oma na ebetimi dia proceed ne oma akokrom ho akokra ye de hye no but yensa anka ma me ni bufu ipa ama ontimi ni yenya good communication ntimi kwa na one mekata no afi onimi jai enkomo ni di nti me grandpa na won kran na say onne ne kasa ejina abusuani nyem di information ma me grandpa no eti je say omoye autopsy ni bibia na omde bai na ka just 1 week as a 2 weeks ni asie emu no wo de koye ho bibia untimi nkoduru kromo eti me kwa me chere ni say man say mu betimi ahodi mu okwan bia mu betimi de emu na to a momfa nto na nka ne busuafo nso epese ba eno so ma me ni bufu ise ne yenji emu no ho details yenfa nko embassy na yenko stop it say ma go social na ese nti omu ntimi encarry na ise ma helpless mi ntimi encarry bi so e wo say omusie emu no omusie me papa sa na ise yenso yetena se wo Ghana tie ye wie ni bibia kodadin me frɛ ma me ne dana se ade nyina emu no obi e bibi ma wa obeda na se me friend dana se me grandpa won kran so friend dana se cause ono no ni kasa ejina ma abusuanti na ono so friend dana se ene dana se na jam betinti ni me dana se no kasa bi se a police for ne friend no mo kwane dem ho a obehwe ni o ma na de wo so mo shepe de bre abusuan no wa shepe aba iti be 3 weeks yesi ewe in 3 weeks 1 week to 3 weeks maintain nka menye yi maintain nka ba bia menua keto ne kwa de me papa ni wu ye no de na watch maintain akra ne nka biem besi ne de ya meti WhatsApp otimi translation so o papa mfoni na da TV ne so no Emmanuel Emmanuel kwabene ewua owu afeben owu 2026 ya month ben on the 30th April ni nya information is we free mu oba na o free one ne te ho a wo magyae no sa oba na ne kodi animu emom ye yie me patron wan dentia because say akra no na abrofo ne hu ni say one na ye immediate direct family but usa oye mine no nti yes akra na maame mom ebeginam me patron wan wo papa te ase na ofre wo mo kasa na kakra mo ankasa na papa ne di free mu o introduce ma hu na damfo bi ne ho nipa bi wo France ho there bi ono no na one maame ni jai maame no na sister ye hema wo eti maame no mo ye popular but no catch him so muko program bi ana this sister ye ohima I say asante for hema e wo France o maame na ankasa e friend say me maame o maame no your friend Florence Ejapoma e wo France na ni nua na oye ohima ne de onim ne din okay nti ono na edi animu say obi free mu a I think say abrochire ye wo socials ne ade insurance bi mo ono mu di ho nkomo oh be 2018 and Obrem insurance be say mean keep your na or the home use ba o papa kente no homa ne so na enti no the home use bi bra e be fie enti anasa me fan say o de neoma bre it's all the buy no di she me who sa papers no say answer papers we be keepy na ya mewu anasa me yare da ho a na wa Tracy ako claim but akwanto mu nsem ye vocalistus Lawson 96.3 Kumase o se akwanto mu nsem enyasem keto o Sarah nuama o se asem o emu areho enti time a omo ye yie no eno na eda TV ne so obi asebe waka demu a
wawu ato ye se ekohu ne kura nanka eyasei me pa cho hwe ye kama yaye no nyasem ketewa o obi de hye free mu ewa amanone minim se yetimi ye nhyehyeye emabusuafo ni bi free Ghana ekwa amanone ho koka ho me ye maame ne suggest se bi amom obi mra me nye yie no me pa cho ye ne de tu nanim cause ho no agise obi ma invitation address any bi emu unuane ni de ni tiefu no na maame ne de he de ojina ne nchen no okay enti no ye de tu nanim say anka on my invitation na emu no nioma na onfa mai but ho ne bufuye enti time ayen san ka emu no nioma na ka 1 week because ho no so the ma social say ensi dia they almost waste time like a week ten omesi no actually nti abusuafo bi antimi anko papa abusuafo wen me pacha ebi o Ghana ha say ya ebi nso amanone ana me pacha country ben ebi o US nti na abusuafo ni bi at least ebi a womo a ewo ho US there things say Europe won betimi akọ no mo ne ade obia nkoka ho eno a na obaye one nagyai ene ne bayi nko a me pacha ye insist say ye pese ye ko asem ni thing because when your document na you can't just ultimi for anon ko embassy ye na make say omo e wa amanone no omo e wo US ne ade no omo ne de say on betimi akọ a enka one day bi on betimi akoka ho omo nyina antry okay US for ni there I think say na omo no adwuma sem ne ade na asem no ebefu yemu yete yanse wawu ye no so anche aha na ekodi a police for ni se ma wo ni access to agisa police for na wie omo bibia ansa na but ye ka sen ka maame ni si de omo hu ni se ono ni na ebusin de on like oni omo ka se na ebusin for wo Ghana on person ba tinka on betimi ama ye small note bia na ka invitation bi kra na adanse krata bi kra ni nyina wo papa ma yesen me pa cha ye 4 kitwa na ho no na 3 wa ha sei nti wo na ye pani me pa cha 3 na aka 2 na aka no we 2 na aka no bako osunyane oye ejuma na bako so won kokko omu nyina de na omu kan fa ho se asa me na me ye pani because I was say anuafo no mu nyina mo ka bom on say 3 na mo Ghana ena de ono akoka kwanto ma won ti twi ntebrofo a French no kan omo na wo ho ntinka mo miensa na wo se mo ka bom anamontuo bi amu nyina mo kobom se de be ya ye be hu se mani abre ba won kwa wudi animu a be se won kwa na wo pa ko oh asa kitwan omo asa na ejuma sem no omu nya adaje ena se ko ba se bia invitation ye na e ba se omu nya adaje nkonko hwe papa ajapade o benya ho because on se me ha say no me be say me grandpa na naka say me mpa abusuafo ni bi ba me auntie oyare ne na ye ne ya iti na ye say nti abusuapani ena ofadi na edi wachi se dia na pese ye nyema o okay me patro se and dem pese me yen say me papa owu ye no ye nya communication bi en se na otiden mu e bia ni so enye ejepade pese but se na chite o ye yinioma ne kwagwa edi ama onyu aketo no na yen so wa yen se papa na oba wiase na obebo bra na chi aye kama but ye nya monte hwe say a police for name friend mo nko dan ni mu na emom so mame mfre no mame ha me nwa keto no say ye pese ye behu na chi nyoma ye wa my death certificate ni when ye fan ko embassy na ye ma France or na ye mehem na even kran ye ba ne say be den ye hu say aha ana say ne ye nyoma no na nka obetimi aboa di eni ma me hu say de. All right, say what the death certificate na mamo must start the process be o mesi awie there be make a processor ye start to embassy no must start be o mesi dey say wa keka enti process be ma hye bibia se wo Ghana ha mo ye bibi okay mako embassy me call ye no in fact I didn't know so I wrote a letter, hard copy letter plus the insurance na me father to send them in 2018 no it told me I said you have to book. It's in me by SRB booking my mama me say member on the 30th of this
month. The 30th no embassy ne se bra na omo ne wonhia. Ene se wo se ye twen embassy o. Na ye hwe de be free ho no mo aba. Maame no producer se wa frɛ na wagya no voice note. Obi betimi spear head de animu ama ya ye bibia. I think se maame ne betimi aboa e wo kwan bi so ba de me wanwa ne se obi a o free France eba Ghana utimi kɔ ne nkyɛn ekosom no. Na kyerɛ sɛ woni ne ntam eye ti den na ebesi a ebema na ka kyerɛ sɛ emfrɛ mi biem. Emi sa me papa ho asɛm biem bibisi wo ne ntam. Oh, bibia insi na de meka en say time na omodi we no emunu ho ne man bae no na aka just a week as a two. Na me say me panacho omomfa emuno ento na nka na busuafo omontwen mu emra eno na meka en na ne bufuye. Wo papa kwa brochire mfie sen ni okona me 6 years na say wo sen say I'm 32. Nti 32 yanti free says yanti says in free mo mathematicians da we kema me na yanhwe efidodo a eja e de akwa amanone 26 years oba Ghana da dabi aden wa mefa mu bia anko afena na meka se wanya dabi 26 years ye long enough. 26 years one trial maybe one trial say 26 years no be fa mumu bia ko aka 1 year na wo be wu no sabri na no be start. Okay, me pacho me incommodi oni me dey say countries no coin no my language ni different in terms of kana obenya ejuma payen say o ka say illegal way there obetimi before obi na say na illegal ya na nkofo de fa nkofo rightful way 26 years 26 years na rightful way atena mu a otimi be si fie wa ha ma motena mu de mpacho beye bibia afe na yedi nkomo chese bibia afe na nke ye beye papa bi wose abebi bewu a na eso maame okona was 6 years unya 20 years na enye ne o he say 32 years 12 years ago eno kan so be bibia anti plot bet mba ko pe half plot kra wantimi anto amount de na be wa adwen say amanone honom no o wajapade bi wo ba bia yekobie puna yebenya bibi wo mu. Okay, me patcho enye ejapade pesi me apart from the insurance no I'm no and I mean you aketon so it is a new man se unu aketo na wo ho no de se ne maame ne wo ho no enti eba no ono ne dadwene de a yenya ama one ne maame enwene wo mu ho ba se wo na ye dwen wo ne unu amienu e wa ha sei papa ya kwotena brochire 26 years proto ba akokora wanto bia maboso me no ma ne o. Oh yeah, wo hwe nyine school ono a na hwe mo SHS hwe the reconnaissance no good wa ma meto plot bia wo Ghana ha wanya na adwe se bia wo ye bibi o na brochire honom na se mo pre akono den na wo kope wo ho ana se wo pese ekobie pono no den na wo pa hu odan ni mu me pacho enye se me pese me pre ko hu de odan ni me den say baby are not like na chi to say na chinya san ke yenzie no ti yesi na wie te se wo ha wo ne say den na wo pese wo hu eno na me pese me hu send bibia you okay enough so insurance no minim dentia or times our papers need the braille minim dentia and now I search or say if I'm sick or I'm dead until I don't know ni to this insurance in the buy in the decent and wo free mu okay at the brand 2018 and yes search one when you nkomo bia oh yeah ndi nkomo bia mti and so say me keep it where misa no where misa ne hwe say that insurance na yedin ade say ekoba say wo se wo yare anase wo free ma den na metimi aye e de claim wo misa ne ho hwe adentia o say ono nete France ho ete wo say obisa ne say papa what you say if I'm sick if I'm dead eti sick ne dead ne bamu a den na me amete Ghana ha metimi aye okay but me mbisa wo misa no I am cross my mind what can insurance no asama kire wo maame no ne baketwa no ne ba boy penina na Ghana me no fine ono say maame na be fa ne ko oh ono ne sister ba ko ne be fa ne ko all right ntu ni di hu nkomo oh ye ni we na madam na ma ne so e me pa che ye ni we no e na me ka che ni me bisan say oh dad insurance we ban ti e be any day but ono ye say bibia wo ne maame ho nti maame ne die me no because na ono me kasa like me who is say all the time she's angry it's not me pesa ya me ninu benya interruption ye benya ye ho akasa bebre dia na papa abusuafo ye time ochi
Me pacho minya ntase. Den no mo ye because say mu claim mo papa mo pese mutimi nya kwan e de kɔ France ho wo pese ne yere no emie japade so den na busua ne so ye because papa ne da busua mu. Aha, be say no asa aye obi mind so. Eti yenhu the problem anu no you say mo way in way out. Aha, that's all. Eno ne Papa ye hwan ya. Me pacho obusia penny. Abusia penny eja ete sen. Nyame ado. Papa e fro sen. Emmanuel Mensa. Oye eja wu abusia penny. Na ofiri mu no. Oye wo fa se anase unua wo fa se. Wa se ne frɛ o se de asi ni. O frɛ me braba kuno won kran no. Ano no e frɛ me. Nti anu na ma mi hu sai no nti ono na de won kran no na eye bibia woni woman no edi ho. Nti se one woman ni di nkomo amane ben na ya no de bebo. You are o say police for no nyamfa no. Sa hospital no mai into the bar. Engineer so ya let's bia wo the ban temu dia anke beye ama nipa ni bia kwa kusia na nko mo akọ ni na kusi ana one farm tem se o se that so no one se that delay o se no de yentimi nkire o di ba na aka be 1 week pe 1 week so de yentimi nyen hyehyɛ ye bia wo fa se ne te ase na one ne ntem te sen media minimum nyina obia ye free o mom wa am na o te ne nka ono mom de metene nka se meka se metene nka na mbo o te ne nka di sen o be 20 years kra 20 years on frɛ wo da won so onte ne nka da se wo ye den minua ne o mo maame nti ono na me de no o mo da bia kra na me busa maame ne se na kwakunum da de na wo ma che wo eyi a wo mfrɛ obia ana o so on de no o tenenka so to o maame ne de o no su ebewu ye ana on papa no so ewu Mate comment wo Facebook ne so bisua me kan free Lawson 96.3 Kumase ho na Matiasi Yel Bocalisto so say yes in abroad here if you stay here for long the government has some investment for you nti no krese insurance na papa ne de buy from 2018 what the brand be kura na say ebi kura ba be ka ho ebi aba be ka ho a wase wo bai wetime boa eni kwanse ne ba na okwo no wo France wonom no ono kwa na di so mfa so no ema no miensa wo Ghana ba ko wo honom enti obai wu na wakwa kwa ginam se busuani ama moye yie enti hyehyeye bi wo honom anya hwe no ne mai emu ba ko pekura timi koduru France honom a ebebo o mo so daachen enti minim die enti a maame no ababa wa ni bisa wo question 1 or 2 bi a utimi ka chen se enfrɛ mi biem emisa mo papa ho asem biem ede na hye ho enti a wo yesa menti ase enti mi pa cho se mo hwe ye efri France papa no na owo area ben Paris yeah. Nasa hinkromu ho a wone wani ne yonko bi ho nkomo se bia France ho no no Ghana fo kuo bi kura wo ho a wo join ni bie pa cho mo fa papa ne poster ne nto so e bia na obi nim no meteo me pa cho ka kire mi se maame no ne sister hema into mo ye popular na maame no enioma bia ya wo ye kire no mo pia aya na enye ne fe into ma ne tin ne ho efri ekoko ba odebi hu na ntokwa ni edidi atem ne nioma ba o papa no wo social media o Facebook edi ode ho aye Emmanuel Ewua abusia we de anibresam na aba ewo mu se Beatrice ene ni nua no momo ye nhyehyeye wo embassy momu de but yesu ye fam de betimi aye de aboa ene se maame no ye benya no ne ene na kasa na bia nhyehyeye bi wo ho betimi aboa wo kwan bi so a na maame na hwe no watimi aboa Safira Tuisa was a bad woman Frank Apia was a just as some no minim dentia maame ne timete sa warning no say enfremi biem enfremi misa mo papa ho asem biem there must be something papa ni free mu nu nua na o ka French na kasada ma chate miss owuye amete ne kan me bear week owuye a week time enten kan be sine on chateo say hi WhatsApp message chese omu kosie ni nyina na me ka chen say me papa ne me bia ka wiase chese me ne me father we are so close into no oye very close to me ti me share no me person ka me ba
Said the bank coming on a crown, a bit me, I know, mammy. It's Miss Shen, papa, me be on my membra, me who me papa, me was 6 years, papa, call me who name him say now only video calls. Yeah, video calls, yeah, okay. That rapport. Just me pay me papa, say, now you could see in the name and cry, me to Miss Shen on it, but Miss Senya crying message emojis on responding, you come and read it. Who say one more blue tick or the ato. And they already a wound ni bi no but obe economy say see a ready akonkonsa for de ni bi yeah already so hu say wakan da sana na more ho e ma me ha ne ba ni biem pictures wunya no wen barrier pictures ni videos no from Facebook. Oh, why they post here when the ye catch ma me say see am ye ni bi kra de mu no pictures ni videos de nka onye live videos but and so live no mo se na connection ni nyinti no omo video say no no twitwa sende mo ode ne ba ne eye no mo ye bi Ghana na ai da na omo sie no ho no ane sie abusu pani mo so mo tena se Ghana ha ene se mo age mo nsan abode man bi ensa abode e ba abusu ama mo bi de because o man kwato adaka nto hwio ana mo no yi ase jollof no dey send adofo beba be sign nti mo ye kakra se abusuya no ma mo bi de anya san ka mitisi abusuya no so we mo anto adaka angoto asase nti panini ni abusuya wona da TV ne so no Lawson radio anase Lawson 96.3 Kumase wo ba social media wo be hu pacho se wo France na wo information bia about this man wo betimi asend a WhatsApp message e 0247 848052 ye bese ye hwe se de ababa wa bi o kana sem no on pese ne papa echi bekata wo papa ma ye nan e wa asase so ma me man so en pacho men kwa o ma me wen pacho ma me afrim na sem na reho 2 years time na ma me so o mu giants na wo tu kwan me pacho na sem ne mu areho because ababa wa ne papa ene ne ma me tena ye ono kwa ne ye wo no ma me na frim papa inso a ode ne becheche ne wura papa ne nso afrim papa ifrim a na chia kata botaye nti a ne papa ne de sa insurance no kra ho asem pese o ka kire wo maame emwa bia obetimi de aboa mo no appeal to her pa ne cho na yenhwe so obetie wo a okay me pacho me maame Florence me boni full name ba bia wote ni nyina kika bom me maame Florence Ejapoma our France Paris me pacho Beatrice ena me wa ha me kase me sure say mommy me maame no nim say ade nyina mu no odo kakra da yente because of me nua ketwa nti o minim say one time but ebia na ebufu ana kase bi ankoye ana oya obi me sure so be yi oya obi afiri wakomam na waboa e unim say me ye janka ena mete ya say uje me share wo yem ensem bi esisi ye nti na ebia ma odi ebufu ti me sure ma me nua na Ivan den a me nua no de ti bia no me moja no mintimi enkase nyiminua timshroma de mehwehwan se da achi eye okay na bibia beye na odo no ebetena me niminua keto yintemti de obi ebema odo na koso atena no mishroma boaye na de obi a obe me ehu se ne enioma eko ene se de enioma etie bia mpacho nambi bibia beye fine what say you are a very strong woman. We are strong, many braveness no. We are very brave. Eja was saying. Chewano brade eben ade no mame. Yes. Oh wa kukodro. No, otimi frɛ me bibia so sɛ me nkyerɛ nse. Nti ese yenso yetimi ye de betimi bia na ye de boa woni ni nua no ma aka wo Ghana ha sei na minim sɛ ewie ye no nkunim de beba. Why man be bibia be fine what eh tinyame ya aduma 30th embassy but ye free hands so no ye beto aso e de free ho abusuya mpacho still de mesre ene se o France o se na papa no e wo Paris nti se messages bia obetimi asende e de afa WhatsApp no e 0247 848052 obetimi e de aba na ya ye follow up ni yehu de etue mu sababa wa no hwe na papa no we nyantetea eba kura we nechi a na kuma beto ni yem dan say ebe hange say na yehu ba bia niema ekwa kosie Lawson 96.3 Kumase
ewo Facebook no so papa ne da ho mama ga emefa wose papa no na okọ niema mu papa na niema enenam ni tirim ye vocalistus enso de ne message aba wose abusuafo ni bi di akire na ye kokohwe niema tentem Victoria osei ewa ha Andy Korankye wose stepmother no pese wose senka stepmother no pese enko oboa wo mu a enka wo ma excuses sa ti opese ejapade no wagema ono nko a ne ba no be ne den to aso hwan na se tete Esther wose Gideon kwabena kwako apia wose ne ra ho ankasa Felicity ankama wose eyare hosem wose it's sad Sambodora MFK please help them I will my dear. Asam ne muareho Rosemont Kote good morning my dear monfa mo comment no emra Paulina Ando love wase ya samo Paulina bibia be ye fan ye bompa ye papa ni phone no eda so eda TV ne so ye bom modern na ya pay information bia ye betimi de ade akire na ye de aboa abusuan na ye hu ba bia papa ne japade anase nachi wo Sarah oh say me hu sa abi wo na wadinan tie wo ma ni nua bi wo no ho na chiri ba ni ni close pa pemasam tie office ya on ne mami on ne ka nsam ni chire mi ti na odi bufo na koboy no so na mi friend say nya on ne ka ti mi ko ba bi na mi kotie nti da ben ne twato na okunu kasa ofon so be 3 days on wan kasa ofre wa on wan kasa na be fre wo friend na nko se mo wo kora bi ase okay oye de adwuma oye galamse nti wo friend nko je so onu ni mom afre ti so obi abehye no ho se de no wo ye wo ntimi mfre no nti 3 days ni e won frɛ o ye friend nko producer so wa bo wo kunu punu mu ababa se nipa ye ni betimi ato ne so na ye bisa no ba bia empena no oba na friend sen ye friend adwa nko a rejoice enti se adwa bebrebe wo wiase ye kɔhwehwɛ adwa wen rejoice ye kɔhwehwɛ adwa wen ne ye kwakoda ne sa adua we ye kɔhwehwɛ no wen we eya disuade edema emma se wuni akoma a odbeso akoma mu a ose me kura ye enemy nko me kura enemy hamu wai so nu obi wasam a woni wukunu nko so nu obi won tokwan so a woni wukunu nko ose mepe manse ne pe ose mepe osre me dia me wan se emema ne se ma ne pe o enti se mu kokko hunu wo mu kunu mu fon so amuni mu kunu mu mom na wasam enya mprafo na mo no mo wasam ebi kura wo wotimi ka kire mpana ne se me yere menene na o mene me yere wasam ye jai ye case no kura wo court aye pese etwitwa mu abusuafo atena so ye jai nansa ubehia na na yere nyem enframa na ohugu ni yam atopa na oto ye enti mane de ya na mo fam asam nko mo so mema no omo kompena twe ohu ensem omo ka form yere mo ho no sa wo tibia wa hwe wani nka wa ware ase eni o duabo ba how many years ni oh achebe ante 2018 mo 2018 eno bo udua ena brebe na aso de huhu nsuo no oh be aye ni afini bia na misuda ya mi hu nsuo yare bia mo oh dabi won feel say yi mpane bia wo won fe dabi na sofo na wo hu ka kire wo say obi abo udua nsuo ne ho ahoa no wantimi anya ho adwuma oh dabi wan adentia mpa pe na boy no anu no nse mpa ye nya pe ebia no aye ho akwankyere oh dabi wan na akwankyere bia oka kire owie ye no oka se bia tu ho anamo ko nsuo so ko ye bibi wanka hwe ene oba age se okọ peska ne de okọ antoa we de ye enko ba bia ye bedi wachi se wonsa kan usika mema na naje aye enquiries na wahwehwem ehu antoa sika akọ a wonbejew ba ye te hai adwoa kuro ben so na ekunu kofa no ya kasa de mi mambisa no wa mi se kuro ade okunu mu one nam kuro so jonso enti wa mi sa se wo kuro ben so woni mba bi owo ne number so a woni debi madilete mi ankasa de madilete ni number okunu so a wono so woni na jai dada enti no wadilete
Nte se yakɔhwehwɛ adwoa wen. Oba mibisa o. Ye hwehwɛ adwoa ɛwɔ he. Ante ye hwehwɛ adwoa wen. To ne nkrai bia na otie anaso wo hwɛ. De opesa adwoa ye de ma wo no otie o. Yo, mpacho de mi pesa onye. De mi pesa onye ma mi ni say. Ombra na yenko dan dua no. Adwoa ofri kuro beso. Eno oso onim kuro no. Enti bo adwoa ni din to aso ma me. Pacho adwoa. Ena abo me dua ti mpacho utie mi a. Rade. Afuna wo be wo mpacho monko asafo na monko pe adaka mompa adaka bo mame na yeni anonto wo na betu adaka neka wo obi abodua 2018 afini ehuhu nsuo sofo hye nkom tonkrama nata ajia aba bedia abla ya abla dia sane esrese obi mrame na ni dua ukunu ni din de sen bo ukunu ni din se adwo a woni bi kuna sumasi etwen mpena a me frɛ ka kyerɛ so ya hyewo a obo mi dua no mesrɛ wani die mu me sada me nse yembra ne na ni dua no Yo adwoa odi be mani dindi Jonathan Mensah de obobo no David nyo na bo blaster no David. Okay to aso Jonathan Mensah akofa mpana bi efre ne adwoa mpacho wa bodua nti bida mi wo yo Lawson ti mpacho brand yenko dani dua no was not the Syria can woman dia asamo etutu a oyem hihye wo oyem hihye wo se obi abodua me nya wo ya na ye oden bananu mi ba ha ko e die asa rechichire bi aba ya na ye oden ya na mitiwa se ufa obi ade na uyemba na chiwo na uyema hye ade wa fo obi ade da Debi say they also describe say asa wa fo obi ade na nipa na chiwo na uyema hye wakuma bebo kim enti mema na naja yesa inquiries no na yakọ antoa ye bekọ antoa ho no ma na akọda ni dua we enti se ne 10 billion ekunu se gala sika wo ho ana wo se sen mami hu o ma hu sika no ade won hwe wo hwe de nkola mu de o hwe o go hwe nkra no ba wo de mimi de so osimi so mi ye adwuma wo ye de adwuma anopa mi ton anopa mi di Tiko market. Boba wi na makofa nsuo ni drink. Nyankasa me fridge. Na se wo bo ho modern. Na be ma yi nhwe wo ankasa wo ne ma de wo hwe wo mu. Empena sam na wo de hawo. Wo ho ade 15 years wo nye. Denti na still di na chi. Mi betu kwan. Ti mi bae no na onim se mabagana. Ti mi di mi bra fun ne friend no misi mi brown friend ma me te o friend no osi o kire baby mi bra onu oti ti mi ko no ho no se man kan se mi banti o ho so makonya makohu oba foforo no ti akoye ntokwa nti oni oba no be kasai ansana bitimi ko no ho fi David ya maybe say say be my 15 years onye wo ho ade woni na wo mienu enkra no kwan wo hwe wo mo me ba wan kasa o de ma so oba jiska koye uti je to atare to pioto ebi ma denti na 15 years onye wo ho ade na still duabo nyina ne namu ba udi na chi makacha mi mama say mi pesa mi ni njai ti mi mama say obo wo ha no enyenti miniti because mi ni be ma ne so kwa o ya mi say enya dia obe jai mi mini shares mi fa say on na ye be ma di kai mi ho no now ye virgin anti no watare ne ho se somro no virgin for no so dia ono mu jai a obro and we are virgin a we share no pesa obe wo nchen na okun we na ni ma mi nsu be ma ni ma mi nsu masi o kasa kire mi sa anti na wuwe enkura na mpesa obe wo nchen no sese bi ni se wakwa akoko ntokwa a duaba ba mu woni mai ta hia eko na ba akon so fa de na wuti mu pe na oda honum kutukuma eno so be yeden oba den ko a den otaba fie oba ebia 3 months 4 months no ababa ko oba wo nchen na otie wasi fie amutimu na asem han dan ya han dan ba ya to asase afi no mato asase be ye mo de
ukunu na wo se ono empene bia one na gya menye sure say on kai kura oba ne wo so o se omuton ade ba bebi amu ye gala no omuton ade ba o na so mu free kuro foforo so e na eton ade e de ba bia no ye gala that time no na o kuro ben so sata no 2018 no sata na ye nkoko sana oka rejoice chese kuro bi obekwa so akwa ye adwuma bia won ko ho o ma o ka so obekwa nimpana o nimpana o ena still dia na ma odo no dia na ma odo no oba mite o enye bibia your healing go long papa wo healing ebe ye long papa chese onim dia ma wote be man ho eno ane say mempese me wo ha o ma no montam twen pa o muchi mempese me wo ha na ate ba ko ho kote kro no okun na kote empempem abeja be ye wayie mate producer so wafre ukunu number up till now bikra ma friend sa so wafra enko enti ye hwe se ye benya ukunu na wakire ba bia oba ne wo na ne ye hu oba no a de aka chire bia no ye beto so afri honom why you elder bacho bremame meda se Maame Frimpomaa waboa ama sister yi wabusebusa ne nsem pa ma oyi ano na ya na ekwan bi so no e wo se ye kasa kire nipa se wo hwe de ama ayese duaboyi oba no ni kurumpra no dua ne nya no a ejira ne ma mienu so square of so a one oba no kasa ya onnim no na asem nso a wo ka kire oba no na oba no so to ne bo ase a di duabo sende no ba we any da de edika ma hunu bi o se ya sheda pa duabo mo whatsapp apaka yi duabo ene de a whatsapp obi se je na wo dia e na o kenkan ya na duabo no nso nsenkyere ne kire se dua na nya no Maame Frimpomaa ye kan no oba asa bema ene uhia ene wo tena se mpna nyame boa wo baako wo mienu na sa bema no nye wo ho ade a e wo so hu se bema no heda mpɛ wo saa wo yenka no kre de ama obayi ni duabo anya no nyina ne se amamere mu no one oba no a obebata ho no nyina ye mpna no omo twen ena nkokɔ hwedie mienu nso de yenkɔko obi afu ase wo ka kyerɛ nsa oye ukunu abra wo ma no kwan ma ne nye wo ho ade onse bema no bebre no omo nye omo yere no ho ade no ya na ye ma no awu ema no bi kondo se omo nsa beka ntoma omo nsa beka ntade chop money kura de hia wo kura de eche bibia se oba no chop money no wanya no ho ade anya na sam sa na ma ne ti o se say chop money no de fama no wa mona wanya no ho ade ope ene nkwada chop money ho ntokwa ko se de ma bo wo ho moden ayire mema agi chop money no so omo bo moden ayire mema sa anka mema na ye ma no nyina ho ade wone wa nkwada mienu o ba ho ade nhiaw ena kura twen ena wo twen so na Maame Frimpomaa ye kan nyina no mema no nso aye anu omutu kwan ko baabi ekoye nnwuma na wo so omdwene wo mo ankasa nso nkwa ho efise wuhia wo baabi anu obaabi a wo ne obaabi abeda onkwa na ade di agro ena yade aba yade ye ka ho asema ye ho enti abrantie no duru baabi a susu manenya wo se wo ya abrantie ena ho ofe ena wo ka kire wo baabi asa wo pɛ no a wo no obɛpere enti baabi abeduro bia na mayi oh mafa no ya na de wo mu no ye nsampi enti uyo oba na ukuru nso te saa e wo so osigina ye wan hwe ya obekum asem we maka ye enti a wo so osigina ne se ukuru pema bebre ya hwe wo de yare bebraw tuduru ba bi a ene ne nka na wo tena se ye ho a wani beba ho so no na ya de wo kwa asamado enam aware a wo tena ho nti enti wa mo ani amre na ukunu no kwa na wo hwe no na wo kura na wo de chop mo na ne hia nkwa da no hwe na ne hia wa wo be ya mistake enti yankasa nkyere mema no wo kwan bi so mamo mfa nkrofo enkwa ni agro sa wo na wo pese wu a hweso kwa wu na nkofa yare ama ye obi ba o enti mema no yentu ye hofo makwa ha na adoso na no nso kura Maame Frimpomaa e sika saye obi chop money wa ha
no ko yi chop money ha na oba ba man so hia oba foforo ya no waye sem beba